Baladin ke jingpli ya ka Ribhoi General League hakikat tu kat netayo baladep menta ka sengi ka arpunriu terik risau arja arpolai ka Ribhoi District Sport Association kalayo ban peli perda saya ka Ribhoi Super League hakabala penlong hamadan umsning patarim bat layale kai hapadeng ka kenjon umran persya ya ka nong thamai kerdem hakaba hadu bakut jong ka kelamit kini ki artli ki kenhun kilayo ban thep marsi gol. Hakane ka lumpung Ribhoi Super League ka kunhun ka bajob kanra ya ka song pisa basilak kat ba ka bawan baar kan yora nriupho hajar ringkat bat ka trofi. Ya kane ka lumpung lawan ban sakhi da additional deputy commissioner ka Ribhoi district u Raja Brahma MCS Kumukongsan haka jington ringkat uba Bobby L Nongbet district sport officer Ribhoi district haringkat ki nongelam ka RBDSA nalor ki weipat ki ripau khmat ki balakhot singubha. Starling do Jason Bar 22. Kapten Consider Khongjo, Coach Jefferson Jana, Team Manager Bijoy Khongkai. Middle referee Farsan Khamdej, Farlindrus Khamdej. Baru orang kumba kadwe sepatam. Kadwe sepatam mau na Ribhoi. Samla jangi one away kemudian lekat football. Yakun. Mau ya football. This is the place where our youth meet. And hanging along in lawan interfere, mau intervene. Naga district administration, naga rural development, sometimes naga block office, sports, long activity. Ipek ya mengkapor ni lek development ni tang men sna surok na building na IO mo pasna pe kana ka ying bedok ana ka development ka youth development do one go we factor health indicator mo health is well the hapo society jongi we don't have a healthy society this all the infrastructure development is useless then the way the activities on the youth day physical activities the physical activity jongi rural area amna kondom day like football Ingi like football ni men tempas you have to be serious. Mentang football why if employment. The along many different national league, international league. Mata kena samla jangi bon mo yo mo like league. With what? In terms of exchange of what? Cash, money. So it brings you earn income. Tenaga tau idan kam men berit league. Madan pun ni le bah mo pi lai ke talent joki dan ba clock in one mo. If in jet in kyo ke. This is just a grassroots level, no? Walang pini guway ka jinking mo kung step by step kuno kung point to the level. The way warong tungde tang football mo. The youth should keep their physical activities playing on ne. With this physical activity, you have a lot of challenges to face in your life. Cannot be like pan kam ta apa recruitment jung police. They want physical activity. They feel like football mon kapor and you're disciplined. Apa football jumpi career jumpi you are well disciplined in a diet no physical activity feel man kasing feel morning walk feel jogging mo feel mere this is thing will long criteria recruitment criteria for police not only police paramilitary forces army no these are the things the football can give you not only like professionally in like but you can see all around what are the benefit of playing in sports so with the sports spirit no like football and I'm very happy that I've been called as a chief guest today. Then I thank all the members present out here. I thank all the team taking participation in this event, Super League. And most important is that I thank the organizer for organizing such a beautiful Super League. I wish all the best for this game to be successful. Now I declare the game is open. All the best to the game. Thank you very much. Uar po bat arpuer puar ni duno namar ba kadon betul ka jimpang klam ban menca kene kene kisin ke balai
kabangila kendok ya kari boy league bat baro art league bala dep klayaj bet tengangai bagane ka balai ru kan yaj bet kan kut ha ka jing job bangingai scam balang ba kane ka kilik ki bangila peniai mentang snam ha ka snam ka banuan lese ka laban long ba kan don kendiat kan soy ke jing change ya ki structure ya ki bang ngampat kwa man penmena menta hindai ka standing committee bat ka football committee ngila ya konsol banang ne syakmat kindon kirukom bu no ya kirukom ban khot ya kini kilik la ka dei na ka super league first division second division bat third division te ya kata ngin sepermana sua ban poi ka final ngin sayo ban syong committee ban ngin penbet ban ngin yo ru ban penmena sendon la ngin pentrikam nadu kane ka league ka pementa ba hausna mu banwan kan ya bet tek kumbang la penbet ya kata angin seperti mana anda lagi kepor. Tiap ada kepor ngidon hang me, hapo jong kamadan hang me hapo patarim. Ngai kublai ya barang sai makdo, unong seng ya kane ka RBDSA nadu usnem nya fusau, bat ngaru hang ta kepor ngadang kena ngalong wei na ginong seng ya ka RBDSA kibabun kila leitno, bat ibadang don menta i doktor di lapang, wei haying jong ingi seng, bat ibakan sai manga badang don rusai Reverend BR Pamsyong bat kiwe ibadangim babun kila leitno ban nginang long ibadon bok bang iyo ban rakhe ya kesan posnem kabangin rakhe hausnem manwan dengangai babaro kini tim kibaya simenta akan eka lik hau arfulai menta kidon kuba 75 area baro de ka jinglut jing long very huge man laki lik mengi belong om duna kadwe kad arlak ngialut dengangai scam ba kene jinga thu kam dei ba ngapan na phi kene sia thu sa ngang dengan sia thu de ko be subo no de ngino hong te kene ko por ngino hang ne ba plus ru we na ki additional SP jungi bala song thai le we na ki vice president yang di bodor ba ngak komplain mene kule si bonsar ba pinol lang bat ni ada por kason piskop kadai ka we na ka tournament ka bang barok ni tep ba kadai ka ba la peniat teng bat hagi ni kisnam di belada pru ka la don teng kan ka son piskop te ni hiru ba kan ka tournament jangan ka son pis kadai ka we na ka tournament ka ba la ban yalam ya pi player sha ki benta ki ba kham sejrong amal ba ka sim tai kini ki player ki ba hapo jong ka khan kisnam tengai skam ba kini ki player ki ba ki ban job na kan tournament kila ban net ka Sakiwi pat ki state banila kai te kan long galenti nam ta jong ki long galat nanti kan ma pni ya ka sap jong ki pan na ka pat ru na ka leng jong aku chairman jong ba kulun kum ki player ki dari bandon ya kan sim jong ka jing e pani ya kan sim jong jing e ban ila kai hamadan da kata kan sim jong jing teli ki kan nam dan kan ka jing ya le bol ane kan ka jing le prasa iwe ni happy le kai ile ela ka jong sap ni ela ka jong ka jing la ka jong pi nang ba kata ka talen ka ba pidon kala ban pintiu ya pi kala ban yalam ya pi sekman tinga aku play ke pang nam ta kan ni ka klub ni ka lenti jam klub ka bala penya ya kan ni ka tournament sistem ba ka jing sim kya ka jong pi kan pela ya kini ki player hani for boy bagi dia cuma hagi benta baro jong ka klub jong football club te Lugta ka kadai tang ka jingkit bok jong ay brokhat ki team ki mon chimenta ka ni program mong tas ni ka baslang mong tas ni te kit bok ya pro ki team ba kinyele kai ba bat ha bekut ingin sayo ya kinong job ba kita nong job kini khmat pat ya ka lalong ba kini khmat ya state mo ba kinyele pat sha ka not izon ka banlong pogoti te kit bok ki baro te ngamnong la ru banong bangan tem da ai kublai ya ki samla jo ka tem riboy nomor na ada prenten ru idon we program nomor ba hakaliang football hi ki samla na ni tem riboy kila ai contribution ba sebab pelat nomor ta ka state ke jongi nomor ba kila sim bertah ki pun teli ki national level ki ba la peniat ki recognize tournament kum ki bala peniat da ki IFF na ta kum super tukop na ta bat kiwi ki SGFI tournament ke ba bun hi hakan ni ke youth league ke youth football tournament ke ba
ngisip mentah Kikambun kisamla na po riboy bat nila juara man ka por ya ka nam ya ka burom ya ka state jongi bro away te jingla bangin tni pilihan na kani tem riboy te ka along sya ka jingmoto ya state jongi bro away te ngastrumen ru ba na kani tournament ba monta nomor ba haki benai ki ban setengah tu kani benai ke tim ngapen krep yang ya kami gila tim bagan let sipo ka kilo India nomor nyak de qualify limba jong ni tur numba ni tournament berang sidap ka joke AIFF ka junior football tournament joke AIFF tingi qualify na kani tournament yo top 8 ti gini top 8 kiban qualify na ki AIFF football tournament berang sidap tigin leg ban ni simenta pat ya kilo India ti ngakmilti ban ngadap yakran di Pak Sumar nomor ngidam kam susu untuk klanya ke tim ti nomor kendi tournament kendi under 17 how teams number 1 ti try na kendi tournament kumakalong mata fidi penyakit kendi under 16 mo under 13 ti next camp na kendi tournament juga under 16 nila ban yo sipun kipilian na kendi tournament bakal ayekran Pak Sumar ba in select high player kana mungkin yo dang la khot ya ka trial nomor ta ka state team ni yo player bakam kan sa susu kana mungkin tuklanya tim teng community ba nakani tournament rongin lawan i nakalimba jing Tristom jing Pak Sumar lawan sei player ni ba kin yo one trial ha ketika tournament ketika jing pukre jongi nam tak kilo India